Dobrodošli u novi klip. U ovom klipu reći ću vam dvije važne stvari. Prvo ćemo krenuti što se tiče mog YouTube kanala, a to je da ću prekinuti snimanje Assassin's Creed 3, jednostavno zbog nekoliko razloga. Prvi je dužina trajanja i upload gameplaya. Evo kao što vidite, ovaj tu klip, znači prohodao sam prvi dio od dva dijela. Znači ima 48 minuta i 29 sekundi. I interesantno je što ja kada provedem sav postupak obrade, znači editing, rendering, da ne spominjem dalje, veličina ovoga fajla će ispasti, znači iste s postavke obrade i tih stvari, veličina fajla od 48 minuta Assassin će ispasti više nego 53 minute Battlefielda. Tako da mi je to malo nelogično. Je li to neka fraps loka ili kako. Ali u biti, kažem, ista obrada videa i ne bi trebalo biti tako da, recimo, ovaj klip ima manje megabajta nego ovaj tu. Druga stvar je što je Assassin's Creed, recimo, na 3 djelomično stara igrica, već je izišao četvrti nastavak, tako da bi više bilo prikladnije da snimam Assassin's Creed 4 nego trojku. Ja jesam došao, kažem, do 8. prohoda, kažem, 8. gameplaya, tako da kažem, ali danas sam baš planirao snimiti taj 9. gameplay ili prohod. I kad sam pogledao koliko zauzima i koliko treba upload, malo sam razmislio i zaključio da je najbolje da prekinem s tim ili da igram recimo Call of Duty, Ghosts ili Battlefield 4 definitivno ću nastaviti, to ću završiti, tu nema nikakve priče. To je definitivno mora se završiti jer je igrica aktualna i to je to. A što se toga tiče, onda još jedna važna vijest, Winamp, ako znate, ali vjerovatno znate jer taj program je poznat već dugo godina, točnije 15 godina, i taman kad je doživio procvat, recimo tako, točnije Gasi za mjesec dana, tako da preuzmite ako koristite taj program, znači ovo govorim za one koji nemaju pojma zašto taj program uopće služi, preuzmite taj program, slušajte s njim glazbu jer je veoma kvalitetan program. Ja sad neću da ulazim ovdje jer imam nekih stvari koje ne bi trebali vidjeti. Da je program instaliran i preko njega slušam glazbu, stvarno. Kažem vam, taj program sad kad je doživio najveći uspon, procvat, doživio to da se za mjesec dana zatvara, isključuje, tako da kažem. Tako da preuzmite najnoviju verziju i koristite ga. I to bi bilo to, ukratko ove dvije obavijesti. Kažem, ovaj video neću ni obraditi, nego će ići direktno na YouTube. Ovo se upravo izbacuje na YouTube, a ja krećem snimati drugi klip.